uyalazi futhi Jesu mina ngiyakuthanda hallelujah Jesu mina ake ngibona abantwana bebabhadiswa namhlanje ekuseni baphakamisa izandla bonke kade bengena emanzini namhlanje sengishiyizona mina khona isitolo engizoxoxela sona ukuthi okade uphuza nabo utshwala basazoqhubeka bakuphuza bezukuma ngoba wena sewusukile sewusikisiwe hallo akade bedayisa umzimba bazowudayisa kodwa into abazoyenza bazosuke bevaye ngakuwena bethi ngoba bekulande njalo ngo-6 hallelujah XMG asivaye phela hallelujah awu ubonakale nje uhlalele wena yini uhlaleleni ikhamana sambeni hallelujah ebese wena bese uphakamisa amehlo sengishizo nomina behlale kukhipha amadoda eyabo ekisa ko-Hilton Hotel ngihamba ngesihlahla mntanami izoma imoto futhi ngakini ithi philip ngoba phela manje intombi zamanje ibizwa ngamakhwela nje kokhala ikhwela noma ubonakala ubheka phambili nje ubonakala ukhophoza wayi ngoba ingane lambile sibuyelane mos ingane ngizoyondla hallelujah bonakala ukhiyaza nje yini wakhiyaza kanti ngezinye insuku awukhiyazi sengizishilo mina izono asindisiwe kade engakwazi ukuphila ngaphandle kwatshwala ekhazeli ibhebhezeli imi ngaphuzanga haleluya kodwa bazokubona usopha nje baze bakubuze umuhle usuneglow wenze njani kuwe sengizishilo izono ngishilo izono mina
uyahleka umngane wami ngapha uhleka indaba yokuthi wathi omunye ugogo abanye abantu bayishiya izono kodwa bangafuni ukushiya ukwenama kweso. Haleluya. Shiya izono nokwenama kweso. Uthi silahla or no silahla, Jesus is the Lord. Say,